في الحديث 85 بعد 100 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثر نازلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أرأي حديث مون نجتو دون دو كو حديث جوك ترتيب دفتر ندن ياري نون حديث temedere e capande jeetati e joyi. Hadis temedere e capande jeetati e joyi kono deftere nde rewnirir noon toujours ka dambugal fi korka wonɗen fuɗɗitade ka darinoɗen ɗon ɓaawa en feƴƴude hadiseje buyewɓe fi korka kan. O wi tuttinama e o sahabajo mawɗo maketeɗo Anas bun Malik, yarlu e Allah e won e makko o maaki mo sifaade ko wonduno ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallama e seteyagal e alhaali no o yiiri ɓe noon ka korka eno feƴƴiri noon e nden e ngal ɗon seteyagal e ndun yaadu ɗon ɗe. O maaki kanko Anas, o maaki min won tawno miɗen wondi ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallama ñande go'o e seteyagal wiye ɗanngal: fa minna saimu wa minna almuftir. tawi noye amen hoorɗo, noye amen kadi taƴuɗo. woɓɓe no hoori, woɓɓe eno taƴi sabu seteyagal ngal. O maaki: fa nasalna manzilan fi yawmin harrin. o windiri on seteyagal amen mi yehi min jippi e galle e nokkure tawi nden ñalaande kamin ndi ari min weeri ɗon no hawrondiri e ñalaande wulnde kuti. wa aktharuna zillan sahibul kisa. ko ɓuri tawi ɓurɓe ɓen e amen e marde ko ɗowdinora ko tawɗo no mari ko wiyete kon kisa. Kisa ko dolokke ɓorneteɗo taw no wondi e kufune o ko woɓɓe ina ɗum ga burmus, woɓɓe ina ɗuma ko ɓornateeri wondundi e kufune on. e tawi ko minen ɓen ɗon ɓuri no ɓurɓe ɓen e amen ko ɗum ɗo woni ko ɗowdinori, yani ɗowdi ndin fof ko on dolokke ɗon mbeɗa ko ɓe hippi on kufune ɗon kon ɓe hippi ɗum ɗon ko ɗum ɗon woni ɓurɓe ɗuude maɓɓe ɓen ko ɗum ɗo woni ɗowdi mum ndi e nden nokkure kame won ɗon. kanko Anas mo sifaade o wi: fa minna man yattaqi shamsa bi yadi. tawi noye amen kadi wonɗo sakkorde nguli naangen sakkora ɗum ɗon e muɗum e hoore makko nden hakken ko nge wuli waɗa junngo ngon ni tawi waɗa bordoloke marɗo kufune ko ɗum woni wadde ka hoore o sakkoro nguli naangen. qal o wi'i kanko toujours o wi: fa sakata suwamu. o wi'i wondema hooruɓe ɓen ɗon ɓe yani, buy'e maɓɓe yani. wa gamal muftiruna, tawɓe no taƴi ɓe hooraali ɓen ɗon immi dari kisan. fa darabul abniyata, ɓe waɗi maakoye bi mana ɓe waɗi tilli sohoy, ɓe waɗi tantohoy. wa sagawu rukkaba, ɓe yarni sete wongol tawɓe no taƴi ɓen immi kisan aw ko rikaba. fa sagawu rikaba, ɓe yarni mbaɗɗateeriji ɗin ɓe immi ɓay ɓe tawi ɓe a hooruɓe ɓe yani ɓe immi kisan ɓe moƴƴini ka ɓen ɗon ɗuwe ɓe ɗaɓɓi kadi ko yare ɓe yarni hay mbaɗɗateeriji waɗɗanoɗ ɗin fof. fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam, nelaaɗo maaki fi jaabagol ɓeeɗo hooruɓe e taƴuɓe ɓen ɓe maaki: dahaba almuftiruna alyawma bil ajri. ɓe maaki mi anndinal ñannde goo, kono hannde ngal ñallal ɗo ko taƴuɓe ɓen ɓuri yaadde e baraji ɗin fii hon ɗum par ce que ɓe waɗi woni kurkanagol e hoore ko tawi ɓe taƴi kon taƴugol maɓɓe ngol nafiri sabu kurkanagol setewol ngol haɗi halkagol yimɓe buy
maaki hannde on ko ɓe taƴuɓe ɗo ɓuri yaadde e baraji ɗi المعنى الإجمالي في مفتمون كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فبعضهم مفطر وبعضهم صائم وي فيرون كهوتي فيرو حديث on ko hawti ɗo kon sahaba ɓen laatonoy ɓe wondi e nelaaɗo ari noon ñande goo e yoga e seteyagal nelaaɗo e safariji maɓɓe go'o tawi sahaba ɓen no wondi e maɓɓe yoga e sahaba ɓen no taƴi korka mum kan sabu seteyagal ngal yoga e maɓɓe kadi no hoori wannabiyu sallllahu alayhi wa sallam yuqirru kullam minhum ala haalihi taynelaaɗo no tabintini gooto kala e maɓɓe alhaali mum on hooro ɓe 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 yaali taƴe taƴiɓe ɓen ɓe yaali ko honɗum onon kadi hoore ɓe accitimo kala e no woniri noon hoorɗo no hoori tawi ɗon taƴi fa nasalu fi yawmin harin liyastarihu min ana'i safar wa harri lhajira ɓe jippi e ñalaande tawunde no wuli hino satti ɓe jippi nokku goo e nokkure fiiyo ɓe fowto ɗon seeɗa ɓe itta sattendi seteyagal ngal kañum e nguleendi ngeenaage nge ɓe woni jinndude e muɗum wa kanu radiallahu anhum mutakashifina la yajid aktharuhum ma yuzilluhu an ash-shams tawi ɓeeɗo sahabaɓe yo yarli Allah won e maɓɓe hiɓe pottiti kala belanduru kala ko weli takashuf ɗum wonete fayda ruuɗagol kala ko weli ɓe wi bay joni hara ñamgol e yargol ngol no wondi e belanduru e ɗum may ɓe pottiti ɗum ɗon ɓe jogiti korka maɓɓe kan buy e maɓɓe tawi heɓaali noon kañum kadi ko ɓe ɗowdinoro e nguleedi naangen illa an yada'a yadahu ala ra'si si wona o waɗa junngo makko ngon ka hoore sengo dow hoore makko o waɗa ngo ni ngon ɗo won ɗon ni aw an yada'a kisaahu fawqa uudin aw sajaratin fa yastadillu bih ma ɗum o ƴetta ɓornateeri makko on doloke makko on burmus makko on mo watti on o ƴetta ɗum ɗon o waɗa e hoore lekkum ma ɗum e hoore calum ka towti ɗo o sora ley ɗon o ɗowdino ko ɗum ɗo won ɗowdi ndin falamma nasalu fi hadihi lhajira nde ɓe jippino e oɗo nokku sakata soimun ɓe woruɓe ɓe yani min alharri immurde e ngule ndin wa zama kañum e ɗon ka kam falam yestati wol amal ɓe wawali gollugol e hunde ko ɓe yahanno ko wa qama almuftirun ɓe taƴuɓe korka mum kam ɓe dari ɓe immi ɓe dari fa darabu l abniyata bi nasbil qiyami wal akhbiya ɓe immi ɓe dari ɓe waɗi tilli sohoy ɓe cikki ɗum waɗugol bafahoy ni waɗa foti ko goɗɗum ko baasi ɗen anndi fewn ɗon saari goɗɗum ko ɓuri ɓe hendotonoɓe waɗa hara ɓe waɗi ɗum ɓe wakkoto ɓe yaada e muɗum wano hannde no tawita ni ɗum no woodi alhaali hoye muɗum hara no waɗa wano tantu hun ni ta onti no wawi ñobbude ɗum o yaada e muɗum ino woodno kadi ko tata ɓe jogii ko so ɓe hewti ɓe ɗaɓɓa ko ɓe cikka ha ɓe gayna lekkoy ɓe ƴetta ɗuma ɓe yowa ɗo toon wano yimɓe kadi yoɓorto basji ni hannde hara no yooɓi jande mum ɗen so hewti cikka ha gayna ƴetta ko yowa ɗo toon ko ɗum woni ɓe immuno ko ɓe cikki ɓe cikki ɗuma hoy ɓe waɗi koye ɗo tilli sohoy ɓe waɗi koye bafa hoy ɗo wa sagul ibla ɓe yarni geloɗi waɗɗaɗi ɗin tawi hay ɗin ɗon ɗi tampi ɗon ka wa khadamu ihwanahum saimin ɓe kurkani musidɓe maɓɓe horuɓe ɓen ɓay ɓen ɗon tawi wakkilike nde sattede ɗo e tampere fof ɓe taƴali ɓeeɗa kañum taƴuɓe ɓen immi waɗi ɗiɗo golleji ka tawata nafay ɓe nafa kañum kadi horuɓe ɓen walamma ra'a annabiyu sallllahu alayhi wa sallama ɓayti annabijo ɓe yi'i
koko ɓeeɗo golli fa allamahum falamma ra'a annabiya sallallahu alaihi wasallam fi'lahum wa ma qamu bi min khidmati al-jaysh nelaaɗo ɓay ɓe yii golle ɓeeɗo ɗen e ko ɓe darani kon e gollangol nguuɗo kono shajja'ahum nelaaɗo ɓurti ɓe suusinde ɓurti ɓe wakkilde e ɗeɗo golle wa bayyana fadlahum nelaaɗo ɓangini ɓural maɓɓe ngal ɓe jogii ngal e ɗeɗo golle sabuna kurkanagol ɓeeɗo hoore maɓɓe kurkano hooruɓe ɓen kadi wa qala dhahaba almuftiruna alyawma bil ajr ɓe maaki hannde nde ñalaande ɗo innaale ñalaaɗe luttuɗe ɗen kono taƴuɓe ɓe yaadi e baraji ɗi ma yuhadu min alhadis ko ƴettete kon e hadise on ɗo ka sari'a awalan jawasu liftari walsiyami fi safar li anna annabiya sallllahu alayhi wa sallam aqarra kullan ala ma huwa alayh ko dagagol hollugol wondema no dagi taƴugol ngol korka kan si on tino e seteyagal ma ɗum hoorugol kadi si on tino e seteyagal fof mum holli hadise on holli wondema fof ino dagi sabuna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe tabbintinimo kala e ko wonno ɗon ɓeynaali gooto iw ka wonɗa ɗon yaha e o alhaalɗa iw e o alhaalɗo iw ka taƴuɗa ɗon yaha e hoorugol ma iw ka horɗa ɗon taƴa ثانيا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من رقة الحال في الدنيا ومع ذلك لم تمنعهم رقة الحال من ارتكاب الصعاب في الجهاد في سبيل الله وي كوكو صحابة بونو إمون إمورد سيوغل الحال ما بيون في أدناهم wondude ɗum ɗon fof ɗum haɗaali ɓe kadi sewgol alhaali maɓɓe on e fakkitagol intino sattendeji ɗi ɓe wakkili ɓe waɗa tawa pelleti hino satti kono sabu waɗugol jihaadi on tahi ɓe wakkili nden sattende ɗon fof ɓe yaadde muɗum fi honɗum sabu gomɗingol maɓɓe ko woni kon ka jihaadi e anndugol maɓɓe wonde ma hi ko ɓe woni ɗo nde sattede ɗo ko nde ɗo wallata ɓe heɓa hoyeende nden to ɓe gomɗinno ɗum hiɓe yaɗana ɗum hiɓe felliti ɗum ko ɗum waɗi kala ko diina kan ari kala no sattede ardi tawayno kamɓe sahabaɓe radiallahu anhum hiɓe wakkili tuɗade ɗum ɗon fi yoɓe heɓo fowtere nden ka aljanna to ɗen Allah subahana taala yeɗuɓe ɗum o yeɗora en enen kadi o wi halisan fadlu khidmati l ihwani wal ahal ɓural kurkanagol musidɓe mum ɓen e ɓeygure nden sabna misal on ƴettama e ɓeeɗo taƴuɓe ɓen korka kan tawi ɓe hoorata e kamɓe hiɓe satti ɓe immi ɓe waɗi tantohoy koye ɓe waɗi tillisohoy koye ka jama on sora tawi yimɓe ɓen ala ka sora sina woɓɓe hay nangen ko ni woni waɗirde juuɗe mum ɗen woɓɓe ko dolo koye mum koye ɗaɓɓi ko yowa ko ɗum ɗo woni ɓumɓe woɓɓe koye kadi kufunoye mum koye on ɗumannade ɓe immi ɓe waɗi ɗum ɗo ha ɓe gayni ɓe yarni kadi mbaɗɗateriji jama on tawi ɗin ɗon kadi ɗi tampirino ɗum ɗon holli wondema neɗɗo e hadise on ɗo hollugol wondema neɗɗo on no haani wakkilade kurkanagol musidɓe mum ɓen e kurkanagol ɓeygure mum nden tigi wa annaha min addin wondema kurkanagol musidɓe mum julɓe ɓen kurkanagol ɓeygure mum nden ka nder suudu ɗum koye dina kan jeeya wa min arujulati allati sabaqana fiha safwatu hadihi l umma no jeeya kadi e gorgu e gorko yaagal ngal tawata ɓe attiɓe en ɓuraaɓe suɓaaɓe ɗeɗo mofte ko tawata kamɓe ɓe waɗino khilafan li fi'li kathirin min almutaraffi'ina almutakabbirina al yawm ɗum no luutondiri e ko buyi yimɓe goo hannde townintiniiɓe mawnintiniiɓe tawata no aami so en ƴetti misal en taway buyi e hannde si heɓii tun inde seeɗa nde toowi foti ko banngal ka jawdi ma ko banngal ka ganndal ma ko banngal ka diina ma banngal wo e noon teddungal ngal ma ka laamu e ko nanndi e mum haray kañum hannde kadi holli hoore mum feƴƴii kurkanagol yimɓe ɓen feƴƴii gollangol yimɓe ɓen kañum koye waɗande tun hannde kadi koye waɗande tun ina haala fii si ari hayke suudu mum yiyata goɗɗum hunno ƴetta kun ɗo naɓiraɗa ko si dampay gayke joɗɗin ɗon ɗum ɗo ta ɗum ɗon le ɓeeɗo ɓurɓe moƴƴude suɓaaɓe tagu ngu wonde wuuriduɓe ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓeeɗo tawi gorkoyaagal maɓɓe ngal no jeyano e kurkanagol yimɓe maɓɓe ɓen e kurkanagol ɓeygureji maɓɓe ɗin eɗen anndi misalji mum buy feƴƴi so janngi sira sahaba ɓen honno ɓe kurkuranano hay rewɓe maɓɓe ɓen
ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam tigi ko ɓe wallayno sonnaɓe maɓɓe ɓen en ndaaray tawen hannde ɗum ɗon ko oɗo yewti ko wonde mana luutondiri e ko jama on no woodi noon hannde haysi ko jama tombodiraɗo a tawa e buy hino jooɗi no ɗuman ni no ɓaari to no habbi hay servede hay immagol ara ka serveteɗo wiya ko hunde kaari jonno tommi ɗo ma ɗuma haray no amani hoore mum margol seva hoore mum ko ɗumanno to ko so tawi woni wona ɓaaƴa goɗɗo to ari on ɗon ara si goɗɗo ari ɓay tum mi tedduga suko ɗin piiji no heewi tew si an a woni jippintino hoore ma waɗi ɗum ɗon a yiyay kisan woɓɓe ɓen hino ngalɗa e ma mi yii ka ɗum waɗi misal mum ɗo ko ɓooyaali seeɗa e jama musidɓe meɗen anta ɗo kaaden considéra ɗo no teddina e lendin hannde no immi no wallitade no servide yimɓe ɓen ɓe ñaama goɗɗo go ari ɗum ngalɗi ko ɗum wadde ni hon ɗum waɗi ɗum par ce que ko jogii ɓe faami ko hon ɗum saaba ɓen wonno ko hon ɗum jonni ɓe ɓural ko hon ɗum jonni ɓe valeur mo ɓe heeɓi on ka Allah subahanahu wa taala ha Allah wi radiallahu anhum wa radu anhu idan rabi'an anna al muftira fi safari afdal ɗo hadise oɗo kañum holli e oɗo wondema ko taƴuɗo on ka sete yaagal taƴi korka kanko on ɓuri jogii ɓural fi hon ɗum la siyama ida aqtarana bi zalika maslahatum min attaqawi ala al a'da'i wa nahwihi si tawi ɗum hiɓɓodiri tentini noon si tawi taƴugol on tingol no hiɓɓodiri e honɗum e heɓugol doole tawayde ɗen ɗon no wondi e nafoore e hoore ayɓe ɓe woni fottude ɓen ɓayɗen anndi safaruji nelaaɗo en sa sallam ko ɓurno ɗuuɗde kon haray ko safar yowondirɗo e jihad e ko nanndi e ɗum ɗon e maslahaji goo kadi tawayɗi nafa e julɓe ɓen nafa e diina kan tawi on ti taƴugol makko ngol jonna mo doole fino darano ɗum ɗon haray ɗum ɗon no ɓuri hettude fa inna faidata sawm talzamu sahibaha ko waɗi nafoore e korka kan ɗum no lisimo jommum amma faidatul iftar fi misli dhalika al yawmi fa innaha tataadda al muftir ila gayrihi ɗum noon nafoore taƴugol ngol korka kan sifa wano nden ñalaande nden ñannde ɗum ɗon no yawta baraji moƴƴere mum nden no yawti jommum tun yahi hewtoye goɗɗo masalan si tawi woni on ti hoori baraji ɗin na kanko tun jeyi kaw sendoɗa e goɗɗo o ala sendude e goɗɗo kono ɓeeɗo ko immi walli ko yimɓe ɓen ɓe heeɓi ka ɓe ɗuwo walli mbaɗɗateriji maɓɓe ɗin yari ɗi yanaali ɗon ka tawi ɓe waawi hannde kadi memminanaade goɗɗum hay ɗaatunoɓe ɓen tampunoɓe ɓen sabu korka kan heeɓi ka ɗuwo ɗo ndin mannike ɓe hina moƴƴere nde yawtiɓe kamɓe tun e hoore ɓe mari baraji e ɗum ɗon yawtiɓe hewtoyi woɓɓe goo kadi ka ko ɗum annela sa sallam wonɓe maaki wondema taƴuɓe ɓe yaadi e baraji ɗin hannde par ce que ɓe heeɓi moƴƴere ko ɓe kurki kon e hoore moƴƴere maɓɓe nde nafi woɓɓe goo kadi ko ɗum waɗi haray ko kala ko tawata kala nafoore nde tawata maslaha jama on no ɗuuɗi e mum ɓuri maslaha neɗɗo on tun haray ko ɓuri moƴƴude kon ko ƴettugol maslaha jama on acca ɗum maslaha mum on kañum tun wa min huna kana al iftar awla sabu ɗo no gila ɗo tawi wondema taƴugol ngol ɓuri hanude khamisan hasa al islamu ala al amali wa tarki al kasal hasa al islami ala tarki al amali wa ala al amali wa tarki al kasal e hadise on ɗo en faami wondema l'islam on kañum kadi no rerɗini yo yimɓe ɓe wonu gollooɓe ita ɓe wonu aamuɓe sabna si tawi woni julɓe ɓen fof aamiɓe jooɗike haray ɓe lo'ay e cenɗe ɗen fof no jeya e lo'ere jonna nde yimɓe ɓen anngal heɓugol ko nguurora sen ndaari leyɗe jooɗiɗe habbi balle ɗen iwayɗe yaasi ɓen fof ko ɓen kadi daktuuji ɗin ñoƴƴandeeji ɗin e piiji ɗin fof arta e hoore mum par ce que ko ɓe si tawi wonti fonta e junngo ngon ara o waɗa ngo ni on ko wiimo on kadi ko ɗum o ƴettata fali forcé ko ɗum waɗi ngaamelo ngon moƴƴana yimɓe wo tentini julɓe ɓen ko gollugol ngol ɓuri moƴƴande julɓe ɓen fii yo ɓe hettu doole maɓɓe ɗen fakad jaala lil amili nasiban kabiran min al ajri ɗum ɗon holli wondema sabu oɗo hadise holli wondema ne laaɗo sa sallam maaki wondema no ɗe golle ɗo waɗaniɓe kamɓe golluɓe ɓen geɓal mawnungal immorde e baraji wa faddalahu ala al munqati lil ibada
nelaaɗo ɓurni on ɗon neɗɗo ka baraji e dow tawɗo acci taƴii golle mum ɗen wonani dewal ngal tun ɗum waɗi neɗɗo on yo taw hara dewal ngal o watta ngal yaaday e golle makko ɗen wona yo won tun neɗɗo jooɗiiɗo tun e dewal tun tawa hay hunde ko o gollata ala wa ayna hadha min annaiqina alladina yarawnahu dinan aiqan ko honto ɓe yimɓe hannde tawa ɓe no yiɗi wondema yani jooɗiiɓe tummidiri juuɗe ɓe tawata hiɓe yiɗi wondema ko woni diina kan ko diina taw ka yani yani lo'ini goɗɗo ittiimo e wakkilaare ko yo jooɗo tun kanko ko so hoori tumma o janngi tumma waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo nanndi mum ko ɗum ɗo woni diina kan mbima ana fof ko jooɗagol tumminira juuɗe habbitoo balle yimɓe ɓen ko yimɓe ɓe walli ɗum wo ko ɗum ɗon tun woni diina makko tawa ɗum ɗon no beltini ɓe mbima ana no sakki ɓe e golleeji goo anil ɗum ɗon no sakki ɓe no beltini ɓe anil amali wa taqaddumi wa ruqa no sakki ɓe gay e gollugol kañum e yaarugol yeeso kañum yani ƴellitagol e piiji ɗin fof qabbahahumullahu fa innahum yahrifuna bima la yarifun Allah subhanahu wa ta'ala o wi oɗo ɗum ɗo no ñiddi e ɓe Allah ñiddini ɓeeɗo bi maana wayi wastayi ceernojo on wi ay woni moodi en ɓe husɓe Allah ñiddini ɓeeɗo hiɓe dari tun e waɗugol ko ɓe annda ma ɗum wulugol ko ɓe annda hay hunde ko ɓe tippi e mum ala ka ɓe tippi e haqiqa sina hiɓe hotto tu wiya ko ɗum ɗo ma waɗa goɗɗum ko tata hay nokku ka ɓe tippi e dalil ala si wona lo'ingol diina kan lo'ina julɓe ɓen hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi